Hello and welcome to Prime News. Now look at the headlines. Goans for Daboli only and National Wildlife Board members say EIA report on MOPA incomplete. Prepared in haste, raise concern over natural habitat. Feast of St. Francis Xavier celebrated with great joy and faith. People from different walks of life take blessing of Goinzo Sahib. Machine owners appeal people from mining belt not to enroll as BJP members till mining resumes. Truck set deadline till 10 December to solve issues. Bomb threat note to Konkan Railway sounds alert at all railway stations across state. Bomb disposal squads check trains. Nothing found till late night. And Australian cricketer Philip Hughes may rest in peace. More than 5,000 people attend funeral of Hughes at Maxwell. Few Indian cricketers pay honour to young cricketer. Now the news in detail. Goans for Daboli only and the National Wildlife Board members claim that EIA report by India Engineers Company on MOPA is incomplete and prepared in haste. They claim that it takes almost a year to prepare such reports. However, this report has been prepared in just 2 months. The members have also raised concerns over the natural habitat, flora and fauna in the area. National Wildlife Board member Rajendra Kerkar feels that EIA report by India Engineers Company on MOPA is incomplete and is prepared in haste. He also fears bird hits at MOPA airport like Daboli. जो दावो आमच्या इंडिया इंजिनियर्स ह्या कंपनीन केल्लो आसा तो दावो जर आसा तो पुराय तरेन आमी सत्य म्हणपाक येना कारण हे जे पठार आसा हे पठार पाळीव जनावरां खातीर म्हणजे आमचे म्हशी किंवा रेडे किंवा गायी आणि बैल जे आसा हे जे पाळीव जनावर आसा त्यांच्या खातीर एक गव दिवपी कुरण आसा त्याच पद्धतीन वेगवेगळे जे प्राणी आसा पक्षी आसा त्यांच्या खातीरूय ते महत्वाचे असो प्रदेश आसा. जो EIA रिपोर्ट आहा त्याच्यापेक्षा प्रत्यक्षात चढ थंय प्रजाती आसा. जो काही प्रजाती आसा ज्याची नोंद EIA जाल्ली आसा त्याच्या परस आणखी वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रजाती आसा त्याचे दर्शन आमकां पळोवपाक मेळटा आनी विशेषतः जे तरातरांचे पक्षी आसा हे पक्षी थंय आसात. पक्षी जे आसा ह्या पक्ष्यांची धडक जी आसा ही जायते फावटी विमानांक बसता आनी विमानाचें नुकसान जाता. तर अशाच प्रकारची परिस्थिती हांगा मोपा येवपाची आसा. त्या वाठारांतली जी वन्य संपदा आसा त्या वाठारांतले पर्यावरण आसा हेच्या संरक्षणा खातीर हांव एक सदस्य ह्या नात्यान निश्चितपणान प्रयत्न करतलो. GFDO member Abhijit Prabhudesai says that it is not possible to prepare EIA report within 2 months. It requires at least a year, including every seasonal change. पण स्टुडंटाचेर जी न्यूज पळयल्या ते पळोवन आमकां एकदम शॉक जाला सगळ्यांक. कित्याक पयलीं म्हणल्यार हो जो रिपोर्ट केला तो डेटा कलेक्ट केला ओन्ली फ्रॉम ऑक्टोबर टू डिसेंबर. पूण EIA रिपोर्ट करपाक फूल वर्स स्टडी करूं जाय स्पेशली मॉन्सून मंथ्स कित्याक प्लॅटोचेर जी स्पेशल रेअर फ्लोरा आसता ती स्टडी फकत मॉन्सूनचे पावसा दिसांनी करूं जाता. सो ही जी EIA रिपोर्ट आसा हे EIA रिपोर्टाक कांयच व्हॅल्यू ना. ह्या प्लॅटोक आमी हात लायलो जाल्यार जायते गांवां जे झरींतल्यान 36 पेरेनियल चालू झरी आसात त्यो सगळ्यो इफेक्ट जातल्यो आनी जायते गांवांत उदकाचो दुश्काळ, एग्रीकल्चरल प्रॉब्लेम्स, फॉडर मेळपाना आनी जे नॅचरल जे सॉयल क्रिएशन जे आसता पळय प्लॅटो वयल्यान सकल गांवांत फर्टायल जी माती मेळटा ती बंद जातली. Father Ermito Ribello also says that report is prepared in haste. जाणी ओ रिपोर्ट केला Engineers India Limited, are they competent to do such an EIA? तांची क्रेडिबिलिटी कितें आसा? दिसता कशें की तांणी ओ बायस रिपोर्ट केला. आत्तां लास्ट मिनट ते EIA रिपोर्ट करूंक लावल्यात म्हणटच दिसता की इट वॉज अ फॉरगॉन कन्क्लुजन that they were going to get a very favorable EIA report. They are in a hurry. आणि कित्याक लागून खारी कोण प्रेशर तांकां घालता
that people need to know. Bureau Report, Prudent. Feast of St. Francis Xavier was celebrated on Wednesday with great joy and faith. St. Francis Xavier gave us strength, courage and generosity, which enables the Christian life with dedication. This was the message given by the main celebrant of feast, Cardinal Oswald Gracious. Exposition of sacred relics of St. Francis Xavier will be open for veneration till 4 January. Goa has a tradition of good family life. This has got to be maintained, and can be maintained only with prayer and God's presence. May the faith which Francis Xavier gave us help us to strengthen our homes, help us to strengthen our communities, our parishes, our archdiocese. May the faith which Francis Xavier gave us be the light, the strength, the courage, the generosity that enables us to live our Christian life always, fully, committedly, dedicatedly. We are disciples of Jesus, which Francis Xavier made. May God bless each one of us. Lakhs of people travel to Old Goa for this celebration of feast and to witness the exposition of sacred relics of St. Francis Xavier. So many people come here from all over the world and are impressed by their faith and their admiration of St. Francis Xavier. They come, as you know, on foot. They come for us, the favors, the miracles from St. Francis Xavier, and I pray to them so that they may get their wish. आम्ही कांदिवली असम्पशन विलेजवरून बसमधून आले आणि 200 माणसं आम्ही सगळे बस केली खास आणि आम्ही क्रिश ह्याच्यामध्ये हॉटेलमध्ये खाल्ले मग आज इकडे फीस्ट आहे म्हणून आम्ही ह्याच्यामध्ये गोवामध्ये त्यांची बॉडी बघितली, सेंट फ्रान्सिसची बॉडी बघितली आणि आम्हाला खूप आनंद वाटला. मग आम्ही प्रार्थना केली, जरा इकडे फेऱ्यामध्ये पण फिरलो, फार आवडलं आम्हाला इकडे. Just by chance we found out that this is the time of the feast of St. Francis Xavier, so we come. The High Mass was celebrated by Cardinal Oswald Gracious, Archbishops Felipe Neri Ferrão, Raul, Blasco Colasso, Alvin Barreto. Portuguese bishops Carlos Azevedo and José Alfredo were also present. Political leaders like Avertan Furtado, Rohan Conte, Benjamin Silva, Rajan Naik, Carlos Almeida and Churchill Alemão also attended the feast. People were also seen marching and having fun in the biggest fair of Old Goa. Tulsidas Chari for Prudent. Machine owners have appealed people from mining belt not to enroll themselves as BJP members till mining resumes. Machine owners claim that they have not received promise package 2. On the other side, Truck Owner Association claims that the government has failed to give relief to the mining dependents even after 2 years, 8 months. They have set a deadline till 10th December or else have threatened of a severe agitation by 19 December. मायनी बंद जाल्या 2 वर्सां 8 महिने जाले आणि हे 2 वर्सां 8 म्हयन्यांक आमकां जवळ भरपूर आश्वासन मेळ्ळी, सरकार तर्फे आश्वासन मेळ्ळी, पूण आज पसून ते एक आश्वासनाचे पूर्तता जालेली ना. एक हजारान पॅकेज सोडली जाल्यार आनी खंयचीच ती आश्वासन सरकारान म्हटलें तरी येना. येता ते 10 तारखे पयलीं सरकार आमी डेडलायन दिल्ली आसा. सरकारान हो मायनिंगाचो प्रश्न तर 10 तारखे पयलीं हेका गेलो ना, तडी गेलो ना. जर 10 तारीख जावन 10 ते 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 तारीख सुद्दां सगळे पदाधिकारी सगळ्या गांवांत वचून जंय ट्रक ओनर आहा थंय मिटींग घेवन आमी एक जन आंदोलन उबा करतले आनी 19 तारखेक दोनूय कडेन जनरल बॉडी मिटींग जातले आनी सरकाराचेर आमी कितें हल्लो करपाचो ते जनरल बॉडी मिटींगेन ठरतलो. Machine owners have appealed people from mining belt not to enroll themselves as BJP members till mining resumes. They are still awaiting promise package by the government. सरकारान गोयच्या सरकारान आमच्या मशीन ओनरांक सामके भिकेक लायल्या, कसलीच मदत केली ना. केन्ना विचारलो प्रश्न मुख्यमंत्री माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराक जाल्यार ट्रक बरोबर मशिनरी म्हणटा, पूण पॅकेज दिली जाल्यार ट्रकांक दिली मशिनरीवाल्यांक कसलोच हेल्प केलो ना. तेन्ना म्हाजें सगळ्यांक एक विनंती आसा की आज सरकारान म्हणजे भारतीय जनता पक्षाची सदस्य नोंदणी चालू आसा. प्रत्येक जण जो त्यांच्या दारान येता आपली नोंदणी करपाक, तांकां प्रत्येकान प्रश्न करपाची मायनिंग वाठारांतल्या लोकांची
लोकांची गरज आसा की तुम्ही आमच्या मायनिंगेन कितें केला आमची मायनिंग चालू करा मागीर आमी मेंबर जाता अशें सगळ्यांनी तांकां सांगचें अशें हांव सगळ्यांक जाहीर करता मायनिंग वाठाराच्या सगळ्या लोकांक सगळ्या जनतेक आनी आमदारांकूय. Mayur Naik for Prudent. It's time for a short break. Stay tuned.